Za 6. dan Ramazana donosim vam jedan recept koji sam nazvala čipas. Budući me podsjeća na neko jelo koje sam davno jela tu, jeli zbog tjestenine i piletine, dala sam mu baš to ime. Mislim da ne postoji osoba na svijetu koja ne voli pohovanu piletinu, još kad se ona parira uz neki dobar sos ili majonezu ili kremastu tjesteninu, onda stvarno mislim da je ona svugdje dobro došla. Uz piletinu mama i ja smo napravile kremastu tjesteninu u sosu od povrća i vrhnja. Da bi shvatili moju ljubav prema ovoj tjestenini, ja moram da podijelim sa vama jednu informaciju. Naime, ja nisam apsolutno ljubitelj brokula i karfiola, čak mislim da je to jedino povrće koje ja ponekad nerado jedem, ali prije par dana desilo se jedno čudo. Veli i ja smo bili pozvani na večer kod naših prijatelja gdje je prijateljica napravila baš ovakvu sličnu bezglutensku tjesteninu kao predjelo. Na prvi zalogaj te tjestenine ja sam se toliko zaljubila u ovu kombinaciju, čak i u ovo povrće, da sam u 10 dana 3 puta kuć pravila ovu tjesteninu. Jer mi se toliko svidjela da nisam nikako mogla prestati razmišljati o njoj. Tako da za večerašnji iftar hvala Džejlana na otkriću, a i na inspiraciji. Sada uz jednu šolju toplog čaja ću ovdje lagano da završim ovaj video i da idem odmarati, a vama od srca da zaželim sretan i hajrli post i sutra.